Non Hejong High School Living Certificate mati tiek pen ESLC ningkan surini ra inkore ke thoma ningkana farman a result mati asarlang bukajan subdivision kapalo Saint Peter High School Silunizan along pen bumulangso mati Silunizan kanya inki arong amekar Robert Nukila penti iti supi asupi TBC Lisian TP arta ningkan trainer cap Faru Forat Trok Kebra Pli An Amars Mitika Satlang Long Kecepalong Tunsi Karbiang Long Arat Kido Ana Panda Penti Alang Lisar Beral Penti Alang Lisar Piatum Pat Long Me Kebanti Aprang si nili kardom nang chipilo kardom nilimen ke lisiang tipi lape nili ke Charlie school lamen ke Saint Peter High School pu ke nili hadak ke si Charlie lo dihekmen ta nili hadak si Charlie dun lo ke ke Charlie bang nili ni khangda chipadug o son lo padug lo lapu nili pa nili potum ta ka chipadug pe nili khana ke tudu na pot alang li tuma phanda chulro lo alang li tu dugdat sitame nili khadla anang pa Charlie ponsi education sitame kime education ang palong si piniar ni nili lapuan opposition pa undun long lo kasi alang li tuma phan sitame churo parpit lo lason tak taksi nili school lahin tum hanta churing tum la school long nang gethan nang kimum metik halada abang putina teacher tum man sa me nili churing tum ini nang len pen labang sukar binglong agad ang than pilo nang len pen mises ke piang tum nili kipu kang tung ke la pulo mane lason aprang Charlie ana nang rabdun te mesenji pulo mane Charlie agi nili non aprang an ki Charlie along stame nang chirap nang chitodun te ningarong partik nang la metric asalang ki pidon je phanang li first division long nang ji pu aki mp nang li ko an ka chari aki duk aki sung la pason nang chetong pon lo nili aprang class 9 lompen to bomochi lapuanang denga chipa undun je phanili em lo lapen nili ke Charlie ta chipa duk pig lo lapen nili lason ajo ta ke ang rak an anta Charlie lo lapen pachuning apor ke dili tuition and hem si tuition and hem lapen hadak si do kokitilo ke hadak nangge pa Charlie nangge than nangge mo mesen nili tum hadak Charlie ke chipa duk pig anlo alada sa tanang chipa duk pig anlo hen Ro akora pen peta pang kapol kuras lekthi News 24 Karbiang